Amasanตัวนี้ที่ไงไม่ปิกตัวคนพาเลพัดพายปิตัวปาปะเทียนเกียงินไอ้กีปากทุ่มเห็นละขเวลฮิปีนัสตักอเลนแบบเฮโลวินตัวในใจอินที่ลำดังตักจัดจุ่มเลยขเวลปุ่มปีตีตากโลวอินเดียส่งเตียงอินเลยอาหงตุงซุงจิตที่เขากอมกาลจุปะทินทูไงตูหอมเทนไล่ดิ่งเลยปะทินทูเกน่ะง่ายเทนไล่ดิ่งหุ่นผาอิมูเตียวฮิปะทินินหุ่นผาอิปีกะฮิปะทินไอมาปุยนาฮิอิติโลเทปูจีกะจุนปะทินเกียงินฮักสัตนักกอมกาเกนเทนักกอมกาตักสุเลนัดนาสัตนาเลี้ยงเวลกอมกาลินปะทินกินกิปากทูเห็นหลังตัวนี้เห็นอบิกตั้งไม่ใจนPentecost นี่อิลติเสกกุมเจ้าคริสเตียนเตียนอิลมัดเสกุจูตูกุมาดิ่งอาหงตุงกิจจะเห็นไหมนี่บิกปอยมอตักตักเตบิกนะอิมัดไทโลเตวละกับ Pentecost นี่เลยอาหงปังพักิดไม่ตาเดี๋ยวจนกูซูมเตอินกุมบุลโปรแกรมมาลาซิมตาเลกิอุมินตินอาลาเวเลตูกุมจูลุกเดวมังวุดไงตัวนั้นจัดจุ่มเนี่ยอาลาคิสิงสาเลดิงอีสิงลายุอีกสิงสักนโกลูมังเทยตลวินมาเลเห็นเลตัวนี้เห็นอันนายกำลากูจุ่มเตหอไงโคกนาอาลาเวเลไงนัดนาลินตักตอกมุนูอินมุนูฮิตาเฮลังอินเสพนามุนูเลให้ขมายไทยจิตมุนจุนปะเทียนทูอิลังไอไทยดิงูPentecostนี่ตกิสยาปะเทียนทูอิลเกลขอมไทยดิงูโดยสักนาซาลินจีหุนฮีกหุนเสียมกีโตง่ายถ้าตูเตเจ้าสิลัลปาเยซูคริสต์ตามินก็โดยสักนาวเลก็ไงนัดนาวจิบายเลก็หุ่นบุกเฮตัวนี้ปะเทียนทูยังไงตัวหอมดิงูก็โดยช่วยเลนับเตบุงนี้นะจ้างขัดปัดจ้างสมปนีจันเฮPentecostเนี่ยทิลตุงอัลกิเกนนะอบุลลัมช่วยฮิเลจ้างสมเลขัดเลสมเลนีน่าหงสมิงกัตินตักจุเลอากาศละกัจ้างการขัดเลนีละดกินปะเทียนทูอะไรไงตัวดิ่งกิสิงสลามเห็นกันโนมาตัวนี้ปะเทียนทูอีเกนขอมนาวะอิทุปีดิ่งูก็หุ่นเตลช่วยเลPentecostนี่แหละมิชันNasepnaไอโลไวเละฮิติหินเลกาเลกอยโนมาPentecostเนี่ยปัทหินินมิชันNasepnaมิชันนาอัลเซปนาตีอินเลไงตัวเลเห็นกันโนมาเอาเลยจีนดิ่งจุนก็ยังตักซาโกลินไบเบิลจังNasepเตบุงนี่นะจังสอมปะขัดเลสอมปนีนาเฮหุนเซมิงกาBible bului zo katun hiti hina lekizika chule Crete mi te le Arabia mi te ki hinalai Himale eimau pawa ki gen go la ihet jingu hi pathin Nasep maktak chu hi atiwa maksakna nadimu zihi bang tidana hem tin gingla takina kidong tu sawo lalpan atu thiang tho isim ichan chitin emal som pe khen la tuni hin iti ta golin Pentecost ni ilangai tu teo alowai le Pentecost ni hungtung le iti golin alamangin kati ingai tu teo golin tung thelo ma le tunia pathin thu Pentecost nia zitak munapata ikigen no polovai le ikihil no peno chu bang hem mitiai le Pentecost ni hi
ปัทเนทกาวทิลฮีเทนมักตักไม่อตุนนี่ฮีติขดานะจิงกาลมินเลเฮาตุปาปาสรปันเลเกนปิกตาจีจู่อิลุงที่มินอีกวยจิงะกุมจิงะเพนติโคสนี่มัดตะไกเลปัทเนทกาวเทียงโททิลฮีเทนลำเกนอุลุกตะกินอิลเกนเสกายเลตูจุงะเฮนัยเลกาลุงที่มินปิกตักไม่ใจจีไบเบิลจางฮีเลขาทีมอโลเวเลมิชชัลโลจิสขัดนักเรียนโกลจุนmissional hermeneutics mangin tunia hi Pentecost ni hi vak ngai tu khom lehen kanoma ega chun thagau thiang tho ei wa dinga pik ni a hi jing lain pathinin missionary na ko chum te het dinga tang pung taka ala sep do za chum chum ma ji te chu vak ngai tu khom hen kanom a hi i bible chang sim naw khan hitin again pathin na sep mak tak cho hi atiwa mak saknan adimu ati Pentecost ni khan jihun la ya ging tu ma sate khan le ala don khak lo ala mu ngai lo thil mak tak mai cho ala tung a hi ti bible cha ha simai le akichin ma zinga Pentecost ni thil tung hui gola pathin ala kuhung kilaka meikung gola aleyu pathian lo pina hung kilak te ho amuai la mak asa theima ma jingu ji ka chun amute ho zo si khan ging tu te pe belovin amute ho zudami mun chum parung te ho khan mak sakna na demu ji bang a hitadim atiu ai mak ala sawai tunia i khowela thil tung hile mihi na zala chun maksak lo thei chu hi pu a coronavirus be hi le maksak ding hi jing lain cyclone thupi tak le hung tunga zani hapta vel ma main tulai ta ka i boi piu locust how phe na satak hung tung ti te ho amak theima ma jinga amak lo chu hi pu hi le ji thil mak tung te khel lama pathian thil bol theina mulet thedingin ji igamu thil mak tung te lalpa in eholim pinan e mat pi le kanoma ma je ai Pentecost ni thil tung khle makasak jing layun abung achang to melam ka etai le mi sang thum vel jini khan ging tu akibela pui atiwa ji thil mak khel lama thil tung nasepna kha amau chungin le alatun golin ji ilaku thil mak tung te hi mak chu sa hi ti isak jing lion ji khel lama lalpa lo pira mu thei dingin lalpa ni miteu eke pikle kanum ye chun Pentecost nia thil tung mak ala sakteu mihim ten makasak ko himalale pathinin alalem god ahidan pathinin kitup taka imudingu eila khang tu pek ahidan bak en lehen kanoma chang som pakhat na chun dana iti ta golin hetihin azika abulam achun mi nam chum te chanchin hun zika atop chun pathin na sep mak tak chahi atiwai Pentecost ni kan pathian thil bol lamdang tak ala tunga ji pathian thil bol lamdang tak ala tung laka akhat na ka gen mom chu bang hem tile chan chin pha hi mi tinadinga nam tinadinga hi ti kha Pentecost ni kitchen takin lalpan Jerusalem umteking khan ala pung dok ai i he taksa golun tulai le mi khen khatin ageno pil le thim ki sate ho alovai le pathim chamchin pa hi de gol ta ka man tu lo te ho chun lalpa jesu khale judate ading be pa ngai judate be a ngai tu hi ti in ngai tu na tu ni ti hin le abe nai pu a hi him nge hi a historical event e tai le lalpa jesu christa kha judate la ka hung kho sa cho hi nge na chanchin phana asep na khale judagamin na ala sema himalele Pentecost ni hung tun pha da khan chu
Bathinin thilam dang takahun bola iti chun Jesus Christ alamat Arabia te Aramik pau bep hilovin alovele Juda pau bep hilovin alovele Greek pau bep hilovin pau dang midang hom te ho khan le chanchin pha amau pau sitin ahetau ahe ichi jekin Pentecost nia lalpan mission na ala sepatna alovele mission na asep elaka lopi taka mipi te hedinga asuk la chuba hem tele mathai jik lama chewin lang khovel pum pin chanchin pha ba gerun ati chitin nam tin te kinga chanchin pha gen dinga nung zuite ala hil na kha Pentecost ni khan akha vein dingin agoi tu mizo sin che nai pu vai le pau za chumin chanchin pha het nan alamu ai ji chu thil lam dang Pentecost ni alatung kha chai je ga chun pathian thil bol thei na lamdang kila na kha chu chanchin pha mi yo si het dinga ki pun dak na akhat ve na he aban khai sim su kai le chang som palina vela par khan sim su kai le Peterin chanchin pha hun pung dok panta Peterin chanchin pha hun pun do pat phar khat amma khana ma paw nge chu again hitting a he mi zo sin ma paw la ki het tawa yi chai da na thil lamdang kati chu chanchin pha paw za chum a het pe no kha thil lamdang hi jing lain ji khel lama dan hak sat na khel lama lal palo pina imu do ding iti kha paw mi zo sin amao paw chi ta alla ke hetu a hi jing laya amao paw chi ta alla hetu thu chu ba hem tile gospel ki pa na chanchin pha khai chu Peterin thil dang athu ge na par kha Israel te thun thu a het do wai pu alovere Rome te in achu phalo ta ka vai hom na teu again the na teu be a het do wai pu alung thimu sut gulat na in pathin ki pa na chanchin pha a heva pin thak na ane yui ti kha chang som thum le sagi na khan hitin akigen a he ji thu te chu a het pha tun Peterin chanchin pha again zo pha da chun ji thu te chu het pha tun alungu chu akisun gul ahung hitan Peter le sol chak dang te king chun su pite ho bang ti ding ka hitawem ahun ti wa pitama pathin thil bol theina lamdang tak Peterin ahun mat cha ka khan alung thimu kha sut gola hung na in chanchin pha ki pak na chanchin pha gin lo thu pha choi theina chanchin pha van gam go lu tu ding hi theina chanchin pha het do nan amango richu Pentecost ni thil lamdang tung akhat na ka gen nom che ani na dinga chun Pentecost ni a pathinin mission na ala sepdan hitihin gen le han kanoma bung ni na changa na chun hitin again van nui nam tin la kha kipat juda mi pathin ho te chu Jerusalemin a umun ati chu khovel pum pia van nui pum pia juda mi pathin ho te chu Jerusalemin a umui te chuma ji khovel adinga pathin lem gut na kitak do na ni khuai chu Pentecost ni khama ji khowela dinga pathian lem gut na kita do na ni khu chu hi mission kiti chanchin pha kiti hi nam tin le pau tina dinga hi dan Pentecost ni khan mu do the ai vanuya nam chum ki pata akiti TBS pen khan vanuya nam chum ki pat mi sa khomi hung khom juda tele Jerusalem umu akiti ega chun dana ka gen ta golen lalpa Jesus Christian Great Commission api khan chanchin phai khovel pum pi ading ati ala pi kha Pentecost ni in khovel pum pi ading ahi dan atakin akilang ahi mo khovel pum pi ading chanchin pha ki pi ahi dan atakin akilang ahi ale tu ni him ingai tu dinga to im ka sak chu
ging tu kitite ho tu ni hin chan chin pai khovel pum pia dinga nam tin pau tin te dinga kiti jing lain tu ni tinga hin chu agui tung nai pui ti wang he ai Pentecost ala tunna le kum sang ni wal ta le nam tin pau tin in tu ni ting hin chan chin pai mo na amunai lo ai Pentecost ni ji ma sang chan pathin in nong zui te Great Commission apik ni khovel pumpia dinga chanchin pha ati kha Pentecost in khat ve hung gui tung panta hi le tu ni ting hin 100% item a 100% in nam tin pau tin chanchin pha he nai lo ai zi na sep na achu pang ding lal pat akau te hi wai mo tunin Pentecost kum chengin ni mangu Pentecost thakau thiang tho chan ni pe pe ngai tu ding luin Pentecost ni patai ngai tu ding chu ken ka chan thakau ken ka nei chan chin phai mitin in le nei ding a pathinin age na hi jekin zi mitin nam tin te pau tin te kinga tut son tu ding a good angan si ke ka hi ti ki het do na in mang le hen ka no ai Oswald J. Smith chun hitihin alagena English power chun no one has a right to hear the gospel twice until everyone has heard it once atiso khoi kasama ma jenga ei power chun hitihin kaun le doka khovela mizo sin chan chin pha ai lo vai le gospel hi khat ve chit bek a het khak ma sang siu avel ni na avela heta ti hi thil lem chang lo hi ai lo vai le a lo ding do la hi atia chu Oswald J. Smith chun chan chin point khovel pumpi lu su hen ti adoi sak tak lu zikin no one has the right to know the gospel choice until everyone has heard it once ati chumo mizo sin chan chin pha khat ve bek a het khak ma sang si nan avel la het hi nanga dinga thil lem lo hi la phu lo hi ri chu nang chan ding gol lo hi la chan lo dinga hi ati no nai chu ale lam khat ta ka chun je ta ka Oswald J. Smith in again hi chu ai thei lo ding hi ti he aje chu ko chum din do na chun min chanchin pha avel iki ge na khat ve chale chanchin pha le khanai lo om jing lion ko chum te chuna avel iki ge na yi chu avel i he ding mong chu hi le ama in avak ge nu pen chu khovel pum pia mi him te ho hin chanchin pha khat ve be he shuk te le ti adoi sak ta logic again ai zi chanchin pha khovel pum pi in a het theina dinga mo potu ngan si nang leki hiu ti hitunin hele hen kanu me chanchin pha khat ve na dinga le he khanai lo mi aum jing lai ei mi te wang chu avel ki ping thak jing mo avel chanchin pha het be lo avel ki ping thak jing chanchin pha ji ka i ham phat nau hi mang phachum lo i hi wai le lalpa pathin I chungu alung na he nasa dinga hi ti hi I he ding kanu ai dana changa na vanoi nam tin la pat judami pi te ahung khomu vanoi nam tin chanchin pha he ding ti jing la he khanai lo iti khamo he khanai lo ti yi chei le chu tun hin a he khanai lo te ki nga chanchin pha wa gen ding hi nang le ke mo pu na hi ai le mission na sep na hi tun hin I ngai poi mo thak de pathinin ei ti hi ti hi gel do nan nei le han kanu mai thagau thing tho chan ni be pin mang poi tu Pentecost ni mission na sep na ha jo se ma panding ni in mang lew hen kanu ma jing ai tu nai cha khan ABC mini auditorium in lam ka zanga ko chum banga pagup vel ai ko khomu mission director ho ejon mission na sep na thu ka ho lim khomu ji mission na sep na thu ka ho lim khom na wa chun loi upa khen khat ho khan igama
ei mi te ho hin chu mission na sep na hi ingai poi mo sau tawa apoi mo dan chu I he sau tawa atang pia mission na sep na ngai poi mo lo kai ti u chu aki tapui ativa adi him le ka sa hele ngai poi mo na tak nei hi chu nei na hi chu kita sam na la hi in again how to pani chun pani hi in ke hitin again im budget annual budget isim dan hele ingai tu ai le ko chum le annual budget isim ta kai le general administration adinga zakat isim na chun mission na sep na chun som thum khel ki sim lo ai atiu chu a khoti ai le chu lalpa in athupik lo pi pen ngai sak na hi ta sam na lai hiu ti na hi mo tunin igama pathin na sep loading ti na cha hilai jangpu in sep na hile iwak etai la ko chum hoi ka wak ena pathin na sem te ho zala ka som sagi vel hi igam suma ma pathin na sem I hi wa som thum vel be hi chan chin pha na sem a kun do eu chu wak en leo chun zala ka som thum chet ti na lovin a average e tai mo aju ti he le pathinin Pentecost nia athil bol maktak chu bahem tile mitin het dinga chanchin pha apun do ahi tunin mitin het dinga chanchin pha apun do be hilovin mitin het dinga chanchin pha hi adoi saka jimo puna so apik te hi veile tunin lammo puna wak en thakit tile Pentecost ni hen nang thagaw la chanjing la ya apvela la piang thaga alo veile thagaw thing tho na sepna la hin kho apvela kilak ta hele chanchin pha he khanai lo he khaki ke nai lo hi chun tunin I mission na sepna lam hele Pentecost nin vak ngai tu thak ki lo hen kanu ma yang ai ye ka chun Pentecost nia pathinin mission na asep aloi le Pentecost nia pathin nin mission na asep pat na imu apani na iwak gen jota apathum na dinga chun dana iwak gen ani na kha ban zomin pathin chanchin phai nam zo si ading ahi dan changgup changgi le changsom pakhat na chun hitihin akimute e nasepte bongni changgup changgi changsom pakhat na chun hitina zika jihu sajika chun mipi ahung khom tawa athugenu chu mitin chun amau pau chita a herji kun alung khamma ma tawa changgi na chun ale bangati ilengu ipin pi pau chi tu hezing hiu em chang som pakhat na chun kret mi te le arab mi te hiu a ilegun pathin thil hi lo pi te agenu chu e mau pau chitin hezing ta un atiu bo dana ka ti ta golen thagaw thing tho chu ahung tung a hi nil gol lo hi Tugen theology evangelical theology te atang pi chun Old Testament and New Testament thutung lui to thutung thaki hiat na chu Pentecost ni ji hi ai ati hi loi thutung lui lai chun pathin thagaw thing tho a den pu Jesus Christa in thamun tu hun piding ka hiu ji chun nang hun pi ding hi ati golin Pentecost ni khan thagaw thing tho hung tunga ji thagaw thing tho chun ei pi jing hi mo thagaw thing tho thung lui lai chun hi le den lo thu thung thaga chu Pentecost ni pa thagaw thing tho hung in ilaka inna mi ping thak te in khuwa jing ai is thu thung lui de thu thung ta ki hiat nai ti chun Pentecost ni chu a hi ma hi thagaw thing tho tun nia hi jing lain ji thagaw thing tho tun na ji thagaw thing tho na sep na kha pau tin nam tin te ading ai ati chu pau tin nam tin te ading ai chun ji thu gen ning ki sak lai chun ai devin study ka bola ka zik to ka ke chu ka chin ka he chin deu
tiêu cái chuyện tiêu tiêu ile cái hết chuyện cái chuyện của linh cái gen đó này nó chuyện lâu lệ mai thế hin lệ ít vật ngày tu thắc đi còn tôi cái sao yêu lệ cái ngày tu bùi tiêu cái tin ai bùi pathinin Pentecost ni kan Judah te bep angai tu lo dan ha vật ngày tu thắc kít hết tin Judah pau bepa alovaile Greek pau bepa alovaile Aramaic pau bepa thuki gen hết thầy đinh tê bị băng ngày tu lâu đan khác ngày tu thật cái tiền tu nên bao tin nắm tin tê ăn ngày tu đan và ngày tu lên di chun Pentecost nia pathin thil tu chu hết chín mà đến cái ngày tu hết mà ấy họ chu ấy là ấy tiếng ít cái hè bịa ấy là ấy tiếng ít cái ngày sắc rồi mà này ấy là ấy tiếng ít cái ngày sắc rồi ấy là kiến chú GTGOL theology này chết chú kim pôn tên là theology khen khát bắt thiên thu gil taka hệ cái ngày tu thế chân bắt thiên nên thil hết lo ball thay lo này quen là ông thế cho ngày tu là chân muốn đang bảo đâm thế cho bắt thiên nên lo na aman lam PCM na ti pole mi da lo GTGOL theology ki copy khác tu ngọc lao hết tu nên mà GTGOL theology chu ki copy kha hi wa lungmung hi kha ding la ka sa je ka chung tun hin i mission perspective pu Pentecost ni hin vak suzau thak le han kanom ma je apali na ding chun Pentecost ni athil tung alo le Pentecost ni pathin mission na sep lo pi ma chu bhem tele thagau thing tho thil hi theina manga pathinin na ahun sem pan tai ma thagau thing tho thil hi theina mangin pathinin Pentecost ni khan na asem tu ni hin ayun leking tu te in chan chin pha igen jak na hui ta hen lang alovai le inisin hin khu hi thagau thing tho na sep na kha inei jingu imat sa jing dingo poi mo Diel mudi in atu khagai tin agenu kasim dosi po mi gen na ka het son hi ni kha Chicago khopia bazar awak lain lampi lai lung tak chun bayar awak lai chun lampi lai lung tak chun pathin thagau feeling of the Holy Spirit ma pathin thagau pol na ka hung chang iti chulame bazar lai lung tak chun pulpit le hi po alovele Bible study nei pele po bazar achi lai taka pathin thagau pol na chang tunin unau te ho ayun le i Christian hin khumat naw hin pathin thagau thing tho pol na changa Christian hin khumang ding pathin thagau thing tho pol na changa pathin na sem ding lalpan tunin ei toi sak he ti hele hen dum ka sa ilalpa Jesu Christa nge khale van lo pin zo si hung tai sana mihim taksa phevo a hung ki thu mai kha khowela tat na na asep theina tinga kha mihim taksa phevo changa khowela na hung se ji tigula chu ama hi na zo se pai manga ama lo pin zo se pai manga ama thil bol zo theina zo se pai manga mihim taksa phevo a hung chan par chun mi pi te mihim te lakin hung ta na hung se mai tu chun tat na hung sem dok the ji chun nang le king le tunia I heading a poi mo ma chu hem te le Pentecost nia I head do thak ding do ka sa chu hem te le pathin thagau thiang tho te li te na chu iki thum lo wai le lalpa na en le sem dok the lo ding ki ke ma hi na Bible zil khat ka hi na ka Bible zil na ka het na chumang cha pathin na chu ka sem the hi lele gaso taka Peter ten pathin thua hun geno thagaw wong te mu pathin thun gen zo mi tam pi lung tim sun le zung gol khan gasu na wang chu ta sam ni nangin lanisin hin po pathin thagaw thing tho pol na langai na jing na em lanei jing na em ti ki ngai tu le chun to em ka sai lekha jik tu khatun hitin again tu lai ging tu te hi I Christian hin hu hi
mechin gola mechanism mo mechin gola to hele kilom gari le i vak start le at ha ho da ho zo se om sai kin aginga atai di gola tai yeng ai cho e ole begin kai ding him na begin kai aloi le bible sim ding him na bible sim pau chap ding him na pau chap ging tu khat in a bol ding hi ti akilom na bol jing pathin i bia khom na le i la ka thakau thiang tho pang ke lo wa pathin biak the hi ama na ge na chu ni tin ge na ngai tu in labik na pathin labik na christian in kholamat na thagau thing tho na sep na la chan top ni khabang tik ni hitam lagel dok them ki ngai tu na ti chu dik ka sama ma ke hin khole thagau thing tho na sep na pathin thil hi theina lo pi tak mai thagau thing tho in ei pol pat thagau thing tho na sep na kamu ni ka het na khabang tik ka hitem ning kum kha hitamo thamasa kha hem alo vai le za ni hapta kha hem le za ni ma hem le tu ni le pathin thagau na sep na kha kamu theina layam ka hen layam ti ka kingai tu ngai esan unau te hop Pentecost ni khan pathin thagau ilakin lalpana hon sol pathin thagau thil hi theina ma tak mai mang cha in zini khan na aset golin lahin huwa pathin thagau active takamo a umnam ti ki ngai tul chon to im ka sai pathin thagau panglo worship mi thi tui nap tui to le worship bol the ai mo ti kha hezin komen ji chu allow ji gel dokin nisinin Pentecost relief mo hing Pentecost mang jing thei din lalpan tuni hin ko chumte e holim pile to ka sama ma je ai ego chun tun hin Pentecost ni ima to ki tonin mi him ema bol theina ema hi ki sak na ho zo se pai tha in thagau thing tho bol theina thagau thing tho in a hi ati na hin ku mang thei ding lalpan e holim pi le kano mi atop na ding a chun tuni hin changli na chun bung ni na changli na chun hitin akizika alengun thagau thing thowin ahung dim tawa thagawin apau sak dung suin pau dang ten ahung pau taw hi alengun ti ging tu te adinga Pentecost nia igel do dinga to im ka sa chapem tile Pentecost masa pen tu ni khan ging tu te zo si ka alengun pathin thagawin adimu amau hi ding chit a hi wuti chu amau se ding chit a se mu ti chu ji kha a hoi ka sama ma jing ging tu te zo si chun amau se ding chit chu ala se mu peterin mi pi lakin pathin thu again hen khar counselor in ala panga hen kha chu mi apau chap pi ka apau chap dam pi le hintin hen kha chu za chum ala bol hintin a vekun pathin thagaw thing towin a hung dimu amau se ding chit a ki se pui ti chulam amau se ding chet ke se hoi ka sai ging tu khar hi na kai le su a hing a toy ging tu hi poi mo Pentecost nia ala ging tu te jo se so a toy chi toy mo vibrant mo amau hi na chi than a toy chi te tunin nang ging tu la hi jing lain lalpa din la toy na empty ki ngai tu le chun to im ka sai lalpa din la toy na empty chu ngai tu le chun to im ka sai tu lai khovel hi toy kang lo hi la pathin ho toy kang le hi la pathin na sep thei hun chu a hi thoi tunin le be in kai lo la table la chu alo le la lup na chu la oma mobile phone hem la doka alo le la tv la on na pathin thu ngai thei pathin thu la ngai jing lai chun pathin na sep nain sum le pain wak pang ka ela ti ele la mobile phone la lang la bank account online transaction wak bol le chun la na mun pata toy kang le he la pathin na sep na sum le pai le pang the
ไอ้ละไว้เลยมีขัดมีนี่บักโหลิมปิงก็WhatsApp เฮม SMS มาเลยโฟนคอลินปะทินทูบักเกนิงก็ติละจุนเลยตัวอีกังเลยฮิละละน้ำมันจูปะทินนะเสียมจูฮิตเฮยเท่าไรจูฮิละเล่ตัวเนี้ยอีเฮดดิ้งตัวอิ่มก็สักจูPentecostนี่ขันยิงตุเตะขันอามาวมาจนจิตินปะทินทกาวะลูดีมาอมดุงสิอามาวมาจนจิตินน่าเสียมุยติสุมั้งมาวมาจนจิตยิงตุเตหินNasepna pan lak thak na dingin tuni Pentecost ni himang thak din lalpan holimpi le kanu mai toy lo hila lalpan na sep thei cho hi jing lain atoi te to atoi lo te na wang chu ki kheding ai atoi te to atoi lo te na chu ki kheding ai ti tunin hele hen de im ka sa tunai cha khan article khat kalasim doka hoi ka sama majenga Jakarta Indonesia pata pathian thugen min thangma ma khaten alaji ka hi COVID-19 to kisaya English paw chun heti hina jika Jesus of Nazareth has opened that possibility wide open through his life ai la kawak doina lai ta chu tinong siming katen Christians of these days must not succumb so easily to fear with COVID-19, to fear which COVID-19 has brought. Rather, they must learn to turn this pandemic into opportunities and blessing. We may have not been able to fully grasp the blessings this pandemic is unfolding before us now. Amachun ging to ten tu chunga ithil tu ku hipi pen hi mok lawa zihi nasep mo ne hi la mat dinga hi poi ati chu zithil tunghin thil pathina patamal somna nasatak mai ahun pi na le mang the hi tu ne I het do jing lo le a hedok ta tele ki umai thin tin I het do jing lo le lalpan thil lo pi tak mai bol na ai mat pi ding hai tin again pai ka sama ma jing Pentecost ni sermon again jing lion ni da chun la Christian in kho thagau thiang tho la chanding ni thagau thiang tho na sepna nang ma hin kho lam muding ni ai ti eleki gen la hi mai the tu kum taka toi do the lo kum taka I doi gol taka pathin na sepna le I pan the lo ding lai taka ba he lockdown lai taka curfew lai taka toi ding ai ki sol jing iti mai the hilale dan ka ti ta golin thugen to pa Indonesia Jakarta pa thugen to para gen gol kan hippy hi ki mok zo sak lo ding ai ti salam ki mok zo sak lo ding mi min khu mo hi etai le hak sat na to khok etuk ta kai le pathin ki ko se mo ngai khala ki pak nia pathin ko sa hak sat nia pathin ko I choi chi ngola eun le chun tu kum hi la to igol la toi thelo cho ai he jing hilele Pentecost ni pathinin nang le kei bolinga adoi Pentecost ni ala tun masat pen ging tu te dan ding ala doi ala sak dan hathagau thing tho achang be ku amau ma zon chitana asemu ati golin tu ni Pentecost ni pathin thagau thing tho polna chang thakin I ma zon chita ei ma Christian hin hu be belowa chanchin pha pun jak na midang te kinga thil pha bol na midang te kinga chanchin pha pun jak na dinga nasep na pan lak na dingin lalpan e mat cha pi ka no ma jeng ai ye chun to ni hin lalpan ji Pentecost ni hin pathin thagau thing tho nasep na lo pi tak mai athak tak ma chan ei mu sak hen lang di pathin thagau thing tho nasep na lo pi tak mai I mu a ji chu kichin taka I het na ding chun ei ma le I chat anga ya I chan zo taka I le e Christian nun na ding be belowa ei ma ta pathin ki kal suk dik na ding be belowa pathinin mo po na ei pik te sep don na ding in lalpan tu chung Pentecost ei ma cha pi le ka no ma he lalpan atu thiang tho sim le again te ni chan chitin ei mal som pe ken la
bảo sập na hồn này cả bảo sập ít tiêu lalpa là đôi sang namak tak mai changin lahin na thu kahun sim do ko ka ngai tu khom thei tawa je ka chun lakien ki pa thu ka gen he tu ni hen kum nangolo takin Pentecost ni kahun mang ki tawa himalaya lalpa kum danga Pentecost ni ala chate leho limpiwa kewa dinga nangma to ki kal kasuk dit na lampi kala bol sek sangu low pi zo le phazo bol do na le mat do na in tuni la chan chin pha apathin e olympi dingin lapan pina ka don he Pentecost ni alatun masat pen akan amute jo sin makasawa idi wala sin nathili the namak tak mai lalem god na ta do na in lamang jibep chilobin ging tu te zo sikat amazon chitu abol ding chitu bol le thamin golun tun hin keun le Pentecost ni hin kasep ding ka bol ding head do thak na nang mai e mat sa nge dingin lapan pina ka don he la thu ka gen do teo le ka ngai thak te ho zo si ka chan chitun emal som pi din lapan pina Jesu minin ka don he amen